أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا وهادينا ومهدينا ونورنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا ونور حياتنا ونور مماتنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور يميننا ونور قدامنا ونور إسلامنا ونور ربنا سيدنا ومولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأحبائه وعلماء أمته وصلحاء ملته أجمعين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه القديم وخطابه المبين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي يسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم عليه. سلموا يا قوم بل صلوا على صدر الأمين. مصطفى ما جاء إلا رحمة للعالمين.
درود شریف بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ نہایتی واجب الاحترام مشائخ عظام و علماء کرام این برادران اسلام، پیارا مسلمان بھائرو، عزیزو، دوستو، اواں پیاری جماعت جیاڈو اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ جے پاک کلام قرآن مجید مجھا ہکڑی آیت سگوری منہ تلاوت کئی آ، جن جے بارے میں اواں جے خدمت میں کچھ گالیوں پیش کرنے جو ارادو آ۔ دعا کیوں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ امن والہ شال پانجے پیارے حبیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے میں منہ گنہگار کے حق ای سچ جے بیان کرنے جی توفیق نصیب فرمائے۔ تواں اساں ای سبنی بدھن وارن کے شال رب العالمین حق ای سچ بدھی ان جے متھا عمل کرنے جی توفیق عطا فرمائے۔ پیارا دوستو، ہی آیت کریمہ جے کا متہاں جے آڈو تلاوت کئی، ان میں اللہ تعالی پانجے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام جے ایک عظیم شان معجزے جو بیان فرمایا ہوا۔ ماں ان معجزے جے بیان کرنے کا اگ میں بچار گالیوں قرآن کریم جے روشنی میں آوا کے عرض کیا تجھے تواں کے سمجھ میں اچے تو معجزو چھا ہوندو آ۔ قرآن پاک ان جے بارے میں چھا تو چوے ائی اساں مسلمانن جو ان جے بارے میں کہڑو عقیدو ہوجن کھپے۔ جڏهं قرآن کریم کا گال طے کرے ڈے تو بس ان کا ودیک بھی کا گال آئے کم۔ قرآن پاک مسلمان جے لائے اللہ تبارک و تعالی جے طرف خاں ہدایت جو صحیفو آخری حجت آ، ان جے متھاں بھروسو نہ کبو تب مسلمانی کان رہندے۔ ماں معجزے جے بارے میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن والو جے پاک کلام جے روشنی میں بٹے مثال پیش کرے، ان خاں بعد میں پانجے اصل موضوع تے اندس رب کریم شر تواں اساں جی اجو کی حاضری قبول فرمائے۔ الحمدللہ باراری جو گوٹھا پر تمام گھڑے کھاں گھنا تواں گڈ تھیا آیو۔ ایتری امید کان ہوئی تو کو باراری میں تواں ایترا گڈ تھی دو، پر انہاں معلوم پیو تھے تا اوہاں جے اوسے پاسے پاڑے میں اللہ جے بانن جے فیض جو اثر آ جو تواں ہن آدھی راہ جے ٹائم تے باراری میں بھی ہزارن جے تعداد میں گڈ تھی آیو۔ اوہاں جی اللہ سا اللہ جے حبیب سا پانجے دین سا محبت آ، اللہ صحیح تواں سا جی محبت سلامت فرمائے۔ ماں قرآن کریم تمہاں کے بدایا ان خاں اگ میں ارزات سبئی بلند آواز سا مجھے حبیب تے صلاۃ پڑھندا ہلو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وبارک وسلم علیہ۔ مری بو دفعہ محبت سا سبئی پڑھو۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ۔ اللہ تعالی جل جلالہ امن والو پانے پاک کلام ارشاد فرمایو، یا
أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو فرمائے تو اے انسانوں قد جاءکم برہان من ربکم بے شک تہاں دے رب کریم وٹا ہکڑو معجزو آیو آ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا. اے ان معجزے سا گڈو گڈ ماں اللہ پاک جی ذات بابرکات تواں دے ہکڑو کھلم کھلا روشنی وارو نور بھی روانو فرمائے چھڈیو آ. ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ بن شین جو ذکر کیو آ. ہکڑو ذکر آہے معجزے جو ائی بیو ذکر آہے نورم مبینہ جو. مجھا پیارا دوستو سبئی تفسیر لکھن تھا بزرگ چون تھا اللہ پاک جا مانا چون تھا پیا ان قرآن کریم جی جیکا تشریح کئی وئی آ اللہ پاک جل جلالہ و من والو جے پاک کلام جے لفظ جی مانا برہان جی مانا معجزو آ سبئی چون تھا تر معجزے ما مراد کیرا اللہ تعالی جی ذات بابرکات فرمائے تو تے برہان ما مراد سونے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جی ذات ائی برہان کا بعد میں نورم مبینہ ما مراد قرآن کریم جی ذات یعنی رب کریم بگالیوں بدھائیوں تما اللہ پاک تما دے سوڑو نبی بھی موکلیو آ تما دے قرآن بھی موکلیو آ. ہاں ہتڑے ہن آیت سگوری میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو نبی کریم کے معجزو سڈیو آ. اواں سبنی کے اب گال بدھایا ماں معجزے بدھائण جو تواں سان وعدو کیو آ اوہی آ تو معجزتن عربی جو لفظ آ. اساں پانجے عام سندھی میں سولو لفظ معجزو لیکن اصل لفظ ہے معجزتن. عربی جو لفظ یہ اعجاز ما ورتلا ان جو اشتقاق اعجاز معجزو ان شے کے چئبو آ جن جے آڈو انسان جی ظاہری طاقت عاجز ہوجے انسان جے عقل کے عاجز کرے انسان جے وجود کے عاجز کرے انسان جے سمجھ کے عاجز کرے عام طرح سا جی انسان ہن جے آڈو کچھ بھی نہ کرے سگے پر اللہ پاک جل جلالہ و من والو جو پیارو نبی جے کہ رب کریم جی ذات بابرکات نبوت عطا فرمائیندو آ او اللہ پاک جو پیارو نبی رب العالمین جے ڈنل طاقت سا عطا کयल طاقت سا او اللہ جو نبی اہڑو کم کرے ڈیکھاریندو آ جو انسان جی طاقت ہن جے آڈو محتاج ہوندی آ. ادا ہی لاؤڈ سپیکر جی تار ہی جیکا راڈ اسا چھاجی ٹھہلا ڈاڈے چو لوہ ماں بھی ڈساں تو لوہ تواں بھی سمجھو تا لوہ نہ کو تواں چریا نہ کو ماں چریو پر تواں کو توجہ تو ڄانے چھاجی آباہی ہے. ہن ماں جیکڈیں کا شے بی ٹھاہے بی ت کہڑو طریقو آ ہن کے باہ میں وجھو گرم کبو تپائبو ان خان بعد میں جمل بالکل باہ جیڑی تھی ویندی تو منجا مٹھڑا بھاو عزیز اہا شے جیکا کھپئی موڑے سوڑے تو تھا تو جی مرضی آ
وڈان ہڑندے دھک ہڑندے سانچو ٹھائی دے کٹی دے ان کا بعد میں یا شیطان دی دے وری ٹھری وئی تو وری بیئر گرم کندے کٹے سٹے وری گرم تھے وری ان کا بعد ٹھرے تو وری بیئر کندے پر موجا پیارا دوست عزیز اللہ پاک جل جلالہ امن والو پانے پیارے نبی حضرت داؤد علی نبینا علیہ السلام کے موجود عطا فرمایا اللہ تعالیٰ فرمائے تو وَعَلَّلْنَا لَهُ الْحَدِيدَ اوا با میں رکھنا ہو کٹیندا ہو نرم کندا ہو پوٹھن دیا اللہ پاک فرمائے تو ماں پانجے پیارے داؤد نبی کے معجزو عطا فرمایا ہتھ وجھندو ہو تو لوہ میڑ تھی ویندو ہو میڑ ڈٹھی دا چھائے نرما سختا جی ننڈڑو بارڑو نا اٹے مجا اٹھڑا ٹھاہے اٹے مجا نانگ بلاؤں ٹھاہے اٹے مجا کا بیشے ٹھاہے بس ہتھن سا چپٹن سا پیو ہلائے سجاڈے پھیرائے تاڈے پیو پھیرے چیکی مٹی بار گوہے انما پانجا گھر ٹھائیندان بیو شیوں ٹھائیندان بوریندا ٹھائیندان میوں ٹھائیندان اٹھڑا ٹھائیندان اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو فرمائے تو تمام پانجے پیارے نبی داؤد علیہ السلام کے یہ معجزو ڈنو ہو جو لوہ ہتھ ماں چھڑے تو لوہ پر جے اللہ جے نبی جے ہتھ میں اچے تو بالکل نرم میڑ جوڑو جی وڑے استاڈے پہ موڑائس وڑے است زرہ ٹھاہے وڑیس تا تلوار ٹھائے وڑیس تا کہاری ٹھائے وڑیس تا نیر ٹھائے وڑیس تا سنگر ٹھائے نہ کا با جی ضرورت نہ کو ہتھوڑے جی ضرورت نہ کو وڈان جی ضرورت نہ کو سندان جی ضرورت نہ کو کٹن جی ضرورت ہتھن چپٹن سا لوہ کے موڑی دو ونے یہ نہ ترگو ہن جہڑو سنڑو بھلی گاڈر جہڑو ہوجے پر اللہ پاک جے پیارے نبی حضرت داؤد علیہ السلام جے ہتھ میں اچی ونے اللہ نبی کے معجزو ڏنو جی کرے تھی دو ونے ہانے تمام کا ماں پچھا تو فرید آباد جا مسلمانوں اوہاں جے ہن علاقے میں لاڑکانے جے بھر میں کبھی فرید آباد بھی آئے چھا نہ میں اڈواری مجھے ڈٹھلا لاڑکانے میں کانے نا تو ہی اوہ فرید آباد آ جے میں حضرت پیر سے روزے دونی رحمت اللہ علیہ بھی پڑھی ہوا ملفوظات شریف میں ذکر اچے تو ہن فرید آباد میں بھی کوئی بزرگ ہو درویش ہو جے میں اللہ جو کامل ولی حضرت محمد راشد رحمت اللہ علیہ کچھ ٹائم پڑھی ہوا او مجھا مچھڑا بھا وزیر فرید آباد جا مسلمانوں ہنے ماں توا کا پچھا تو آئے کو توا میں فرید آباد جو کو ڈوکری جو کو باکرانی جو کو لاڑکانے جو یا پورے ضلع میں جے کو لوہ کے ہتھ وجھے تو میڑ تھی ونے آہے بھلا پورے پاکستان میں آہے پوری دنیا میں آہے نہ چھو تو انہی شے جے آڈو انسان جو عقل عاجزا انسان دی طاقت عاجزا انسان جو وجود عاجزا انسان کرے نہ تو سگے جے کا طاقت انسان دی عاجز کرے سگے انسان جن جے آڈو محتاج تھی ونے عاجز تھی ونے پر اوہ کم اللہ جو نبی کرے تو انکھے معجزو چیبو ہتھ سا کاش لو جی مڑی نہ تھی سگے ٹھہی نہ تھی سگے موجا دوست پر انہی کے اللہ جو ہتھ دے اللہ جو نبی ہتھ وجھے تو وہ نرم تھی ونے ائی جے وڑیستے ٹھائی دو ونے تو اللہ جے نبی جو پر جی بلا اللہ کرے تو اللہ جی قدرت چھا چبو نہ کہ ان اللہ لا کل شیء قدیر نبی ہتھ وجھندو ہتھ وڌائیندو حرکت کندو ان کے موڑیندو پو نرم تھیندی نبی جو معجزو اللہ پاک کے نہ کو ہتھ وجھن جی ضرورت پئے نہ کو حرکت کرن جی ضرورت پڑے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون رب کریم جی ذات بابرکات جدئی بھی ارادو کندو
ऐं रुगो फरमाईंदो आहे कुन थी पओ अमर कंदो आहे इरादे करण सां उहा शइ पाण ई पाण जीअं वणेसि तीअं थी पवे। ही सत ज़मीनूं, ही सत आसमान, हे वण पहाड़ जबल समुंड काइनात अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे इरादे सां बनाया ऐं अहिड़ा इरादे सां बनाई ऐं कुन जे अमर सां बनाई। रब करीम खे का बि बुझादा ॾुखियाई कान थी त अल्लाह जी कुदरत ऐं जेकॾहिं अल्लाह ताला उहा ताक़त पंहिंजे नबीअ खे ॾिए त उनखे चइबो आहे नबी जो। सभई चओ, ॾाढे चओ। जेकॾहिं ऊंदाही थी वई आहे त ख़ैर आहे, भला तव्हां ॾे घटि में घटि रोशनी त इहा स्टेज वारी त अचे पई न, आवाज़ पहुचे पियो न, त मूंसां ॻाल्हाईंदा हलो, वर्दी ॾींदा हलो। अदा जेकॾहिं अल्लाह करे त अल्लाह जी ऐं जे नबी करे त नबीअ जो। पर जे अल्लाह जो वली का शइ करे ॾेखारे त उनखे चइबो आहे करामत। उनखे छा चइबो? अल्लाह जे वलीअ जी ऐं अल्लाह जे नबीअ जो ऐं अल्लाह जे ज़ात जी कुदरत। ॿिए हंधि अल्लाह ताला कलाम पाक में इरशाद फरमाए थो, रब्बुल आलमीन जी ज़ात बाबरकात पंहिंजे पाक कलाम में इरशाद फरमायो आहे ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम, इन्नी उबरुल अकमह वल अबरसा व उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह। अल्लाह जो नबी ईसा अलैहिस्सलाम फरमाए थो मूंखे रब करीम ताक़त अता फरमाई आहे जो मूंखे इहो बि अल्लाह पाक ताक़त ऐं पावर ॾिनो आहे जो मां जे पेटां ॿार ॼमे ऐं ॼमंदे ई अंधो ॼमे मां वटि वठी अचो, हथ लॻाईंदो वञा त हुन जूं अखियूं रोशन थी वेंदियूं। वल अबरस बरस जो मरीज़ आहे, कोढ़ जो मरीज़ आहे, जेकॾहिं अल्लाह पाक जे नबी ईसा अलैहिस्सलाम वटि खणी अचोसि उन कोढ़ीअ खे डॉक्टर ला इलाज करे मोटाए छॾनि, पर अल्लाह जो नबी फरमाए थो मां वटि वठी अचो त हथ लॻायांसि कोढ़ ख़तम। ये ॿई ॻाल्हियूं सवलियूं। अंधे जी अखियूं वापसि करण बि सवली ॻाल्हि आहे, अंधा बीमार खे चङो भलो करण बि सवली ॻाल्हि आहे, पर अॻिते ॾाढी ॾुखी ॻाल्हि आहे। अल्लाह ताला जो नबी फरमाए थो उहयिल मौता बिइज़्निल्लाह, ॾुखे खां ॾुखियो कमु ही बि मां कंदो आहियां। जेकॾहिं को मुर्दो हुजे मरी वञे क़ब्र जे अंदरि हुजे, हॾा खाजी वञनि, भांडो बचेसि वञी, उनजे हॾनि जो पिंजरो खणी मां वटि अचो, जेकॾहिं मां हथ लॻाए चवांसि उथी अल्लाह जे हुकुम सां त मुर्दो जहिड़ो थी पवंदो आहे। कुरान सचो या कूड़ो? तव्हां सभिनी जो कुरान ते इत्क़ाद आहे न? मां सम्झां थो त कंहिं खे बि एतिराज़ कुरान ते अदायो कंहिं हुनखे जहिड़ो कयो चओ अल्लाह जे नबी, अल्लाह जे, छो त लफ़्ज़ आयो आहे उहयिल मौता। सभिनी मौलविन खां पुछो कहिड़े बि मज़हब सां ताल्लुक़ रखल त उहयी वाहिद मुतकल्लिम जो सीगो आहे। इहो अल्लाह तबारक व तआला जो नबी पाण ॾे निस्बत करे थो चवे त मां जहिड़ो कंदो आहियां। जहिड़ो केरु कंदो आहे? मां। अल्लाह जो नबी थो चए मां जहिड़ो कंदो आहियां। माण्हू थो क़ुरान सोचे त ख़ुदा जे नबीअ खे जहिड़े करण जी ताक़त आहे। जेकॾहिं कोन तव्हांखे चए त बाबा वलियनि में, नबीअनि में, पीरनि में, अल्लाह वारनि में मच्छर जे ठाहिण जी बि ताक़त न आहे, चइजो कूड़ो आहे। छा चवंदोसि? कूड़ो आहे बाबा, तूं अदा कूड़ न हणो, क़ुरान ते त कूड़ न हणो घटि में घटि। अल्लाह तो चवे त मां ईसा नबी खे ताक़त ॾिनी आहे, जो अल्लाह जो नबी प्यारो ईसा अलैहिस्सलाम चाहे त उहयिल मौता, मौन खे जहिड़ो करे त ख़ुदा जो नबी जहिड़ो करे सघंदो आहे। पर अॻिते बीठो आहे बिइज़्निल्लाह, मता सुभाणे कंहिंखे मुग़ालतो हुजे त इहा ताक़त उहा नबीअ जी। मुंहिंजा दोस्त घरऊं खणी आया हुआ, न न, अल्लाह ताला फरमाए थो त नबीअ जी ताक़त घर जी कान्हे, नबीअ जी ताक़त मुंहिंजी ॾिनल आहे। बिइज़्निल्लाह
اللہ جے نبی کے اللہ تعالیٰ جے کا طاقت دیندو آ سا میں اللہ جو اذن شامل حال ہوندو آ پو جے اللہ تبارک و تعالیٰ پانجے نبی کے طاقت دے جے کو چوے تو مچھر نہ تھو ٹھائے سگے مکھی نہ تھو ٹھائے سگے کچھ نہ تھو کرے سگے چاہو تو ہو غلط تھو ڳالهائے کوڑ تھو ڳالهائے اوا یہ چو تو اللہ تعالیٰ جو قرآن تھو چوے اللہ تعالیٰ فرمائے تو نبی کے طاقت آ جو جے منہ کے جیرو کن تو جیرو کرے سگن تا پیا دا بس کرے ویو ماں انشاءاللہ تعالیٰ تمہاں کے ہر کال قرآن شریف میں بدھائیندس اجا بھی تمہاں کے گال بدھایا اللہ تعالیٰ جو قرآن تو ارشاد فرمائے انی اخلق لکم من الطین کہیت الطیر فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ساگو عیسیٰ نبیہ عالمن حافظن سا سٹیج بھری پئی او دوستو عزیزو اللہ تعالیٰ جل جلالہ و من والو یہ نبی فرمایا تو بی گال بدھو ماں عیسیٰ نبی کے یہاں بھی طاقتا چیکی مٹی گو ہی دو آیا چیکی مٹی گو رکھا بعد میں انما پکھی ٹھاہی دو آیا پکھی ٹھاہے رکھا بعد میں پکھی جی شکل چاہو تو مور اٹھایا چاہو تو گیر اٹھایا چاہو تو کاں اٹھایا چاہو تو کبوتر اٹھایا کیڑوں بھی توا چاہو تو توا کے اٹھائے دیکھارا ٹھایا چیکی مٹی اما مٹی ٹھائے بوتو بنایا بوتے بنا رکھا بعد میں فانفخ فیہ کیر تو پھوکا دے جو عیسیٰ علیہ السلام چاہو کیر تو پھوکا دے فانفخ فیہ ما اللہ جو نبی ان میں پھوک دیندو آیا او خدا جا نبی اج کل ت مانو اسا کے وائزن میں بدھائن تا ت پھوکن میں کچھ کونے پھینے میں کچھ کونے درویشن تے وٹھی ویندا ہو پھوکو ہلائیندا ہو پھینا ڈیاریندا ہو ان پھینن پھوکن ما کچھ کونے کو اللہ تعالی فرمائے تو کوڑا تھو مجھے نبی جے پھوک میں ایترو کمال فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ ان مٹی جے پنوڑے ماں پیدا کل اللہ جے نبی جے پھوک سا پکھی تھی جیرو تھی اڈاڑو ہلیو ویندو اللہ سچو چو اللہ چو قرآن بھی سچو اللہ تعالیٰ جل جلالہ من والو جی ذات بابرکات جری ٹھاہیندو آ تو اللہ پاک جی سب علم میں ڳالھا تو پکھی تھو ٹھایا ہن جی گجی بھی ٹھاہنی آ آنڈا بھی ٹھاہنا ہل ہن جی سے کے چوا پکھی جا پر بھی ٹھاہنا ہل چومب بھی ٹھاہنی آ چمبو بھی ٹھاہنو آ بج بھی ٹھاہنا ہل ہر شے ٹھاہنی آ وات بھی ٹھاہنو آ اکھیوں بھی ٹھاہنیوں ہل جیکے بھی شیوں وجود میں ہل ہر کا شے نرالی آ اللہ جے لا کا وڈی ڳال کانے تے کرے سگے تو رب تعالیٰ فرماتا تو ماں تے کندو آ پر مجھا بانا بھی کندا ہن جیکنے مان جو نبی اللہ جو پیارو نبی عیسیٰ علیہ السلام پھوک دے اللہ تعالیٰ فرمایا تو فیکون طیرا باذن اللہ ان مٹی جے پنوڑے ما ٹھہل پکھی جیرو تھی کرے اڈامی ہلیو ویندو آ ادا پکھی وڈو یا مچھر وڈو تا سب چپ ہو ماں سمجھا تو فرید آباد جا پتھر مچھر پکھی ہو وڈا ہن اساں کے رت کرے چھڑیو تن اواں ته ٺهيا پیا هو هڪ لائٹ کان هي ٻيو اچي اساں کي ورايون ته آيا هلو سانگھڙ جا ڪجهه مرمت ڪيون ابا پکھی وڏو یا مڇر پهريون ملا تما کي چي تو بابا نه مڇر به ولي نٿو ٺاهي سگهي مڇر ٺاهڻ جي به ڪنهن کي طاقت ناهي ۽ هيڏو ته الله تعالی فرمائے تو مڇر ته هتري ذريعه خدا جو نبي دے تم کجا تغاری کھن مزوری جو کم سوڑو اسماعیل کندو حاضر مولا بئی نبی بابو بھی نبی پٹر بھی نبی ابراہیم بھی نبی اسماعیل بھی نبی کعبۃ اللہ جے تعمیر میں لگی ویا کعبے جی چھت دھاؤ تیار کیو جمل کعبو ٹھئی تیار تھوا اللہ جے درگاہ میں دعا گرن تھا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اے مجھا مولا ہی محنت سے کیا سو قبول فرمائے
ابا وہی رو پانی والا یہ بدھن جو ثواب کمائے یہ کھانے شروع تھیا تھی ویندے چھڑے تئیں پجندے کچہری جی ان خدا جو بچائے سب یہ توجہ کو کون تھا ان مرو درود مجھے حبیب دے بلند آواز اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وآله وصحابه وبارك وسلم عليه اللہ تعالیٰ دل دلال و من والو جے بنی نبی دعا گری یا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم یا اللہ جے کاسا او ساری کیا تو جو گھر اٹھایو آ محنت کیا سا قبول کر رب جو قبولا سے قبولا ہاں قبولا سے پو قبولا تو مزدوری دے درزی کا خمیس سے برائی دو نا وندی تھی واہ واسی باہ باہ بھلی آ چولو سٹھو آ بٹن بھلا ہن ابا ڈاڈی بھلی سی بھی تھی تو درزی چوندی آ جے بھلی آ تو سلائی دے یہ نہ سہی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات ارشاد فرمائے مزدوری جاؤ تھئی ہاؤ ڈے تو کہ تنجو گھر اٹھائے نو سے تو پان حکم کہو پی پٹر سا محنت کئی ہانے سے مزدوری ڈڑ کھپے اللہ تعالیٰ فرمائے جے کو گھری سو جائے عرصو کرے ربنا وبعث فیہم رسولا قرآن کریمہ اللہ پاک جا بھئی نبی عرصہ کری اللہ اسا بیو کچھ کون تھا گھروں تو کوئیو تھا گھروں تہن کعبے کے جے کو جوان محمد مٹھو آباد کندو اوہ اساں جے خاندان ماں موکل جا او سوڑو نبی اچے تو مجھے خاندان ماں اچے ای واقعی ڈٹھو نے تو اسماعیل علیہ السلام ای حضرت ابراہیم علیہ السلام جے خاندان ماں حضرت محمد کریم آئے ہوا او مجھا مٹھڑا بھاو عزیز ہے یہ وچارڑا ملا کدے کدے این بھی چوندا ہن تو صحیح ہی تھا چون تو نبی کریم نورا اڑے نبی کریم کے تو ابو ہو ڈاڈو ہو ڈاڈی ہی نانو ہو نانی ہوئی پو جے کہ ابو ڈاڈو نانی نانو او وری نور کے تھو او تو بشر تھو ماں تو چواں تو ادا تو کہ قرآن تھا رکھو ٹکن تے کہڑے اساں جے عالم چیو تو مصطفیٰ کریم جی ذات کے ابو امر کو نہ ہو ادا سا چیو لائیو سونا تمہاں کہاں بدھو آئے بلا ایو کہے تو کہ سمجھائیو آتا جے کہ ابو اما ہوندو آسو نور نہ ہوندو آ ایو تو پہ کیسے کاریو آ پہلی گال تو کہے بے انکار کون کہو آتا کو محبوب جی ذات جی بشریت جو انکار ہو جے کیری کون تو انکار کرے اسا کدئی بھی انکار کون تھا کہ وہ محبوب جی بشریت جو کہے انکار کہو آ نمبر کہے انکار کہو آتا نبی کریم کے ابو اما کونے کون تھا انکار کر نمبر 3 تو کہ کہیں بدھائیو کیڑے قرآن میں کیڑی حدیث میں مکھے ڈکھار تا صحیح جے میں لکھلو جے تے نور کے اولاد کا نہ تھی دیا کیڑے کتاب لکھلا تاکہ خبر ہے قیامت جے دہاڑے جنت میں ہر مومن کے 72 حوروں ملندیو ابا گھڑی ملندیو ڈاڈے گلایو اوے بلا مکھے بدھائیو تے کیر ہونجو نور ہونجو یا اسا تہاں جو ماٹاڑی ہونجو گلایو دا ڈاڈے جاؤ بخاری شریف جی حدیث مجھا پیارا دوستو ترمذی شریف جی حدیث مسلم شریف جی حدیث مرس بشر مائی حور نور جی ہکڑی نے 72 قیامت جے دہاڑے اللہ تبارک و تعالی جی دربار میں جے کنے او مرد چاہی دو دل میں چاہی دو مولا دنیا جے عورت ما تم کے اولاد تھی دی ہی پر دل تھی چوے تہن حور ما اولاد تھے قربان وجا مدینے والے شہنشاہ تا صحیح صحیح حدیث میں اللہ جو حبیب پاک علیہ السلام ارشاد فرمائے تو ان بانے جے خواہش مطابق اللہ تعالیٰ ان کے ان نورانی حور مجھا اللہ اولاد دیندو معلوم چاہتا نور کے بھی اولاد تھیندی آچو نور کے بھی اولاد تھی سگے تھی چو تھی سگے تھی کو حرج کونے کو واقعی محمد عربی جی بشریت برحق پر اوہا مصطفیٰ جی بشریت تے جھیڑو ہن گالتے آ تو چوندو آ اساں جہڑو اساں چوندا ہوں تو نبیان جہڑو بھی نہ ہے
توں چوندو ماں جہڑو اساں چوندا ہوں تو جہڑو کونے تجھی بشریت میں بدبو یا مصطفیٰ جی بشریت میں خوشبو آ تجھے پگھر میں بیماری آ مصطفیٰ جے پگھر میں شفا ہے تجھے تھک میں جراثیم ہو مصطفیٰ جے لعاب مبارک میں شفائی برکتا گلاس پانی جو بھرے کھانگھارو کڈی کہہ کے دیو تو پیندو بھلا ان میں شفا ہے برکت ہے مشہور حدیث نبی کریم جی خدمت گرامی میں حضرت جابر دعوت کرنا آئے یا رسول اللہ اج مجھے تواں کے دعوت آما ڈٹھو آ ت خندق دے لڑائی میں 4 ڈینہں گزری یار سائیں کھادو پیتو کونے کو ماں پانجی زال سا صلاح کرے آئے ہاں اللہ جا حبیب 2 کلو بس سیر جون جا اٹے جا ساوٹ پیا ہے 4 سیر کھن جو ٹنڈو چھیلڑو ہوندو او چھیلو بھی کو سے اٹو بھی جون جو پچائیندا سے اغاب اچو 4-5 ڄणا ॿिया صحابی بھی وٹھی اچو اسان جی دعوت کھاؤ پال فرماتا اٹو گھڻو آ چي 2 سير چھيلڑو چي 6 مهيني جو 3 کيت سير ٿي 4 سير ٿي پال فرماتا گھڻا ماڻهو وٺي اچا چي 4-5 ماڻهو پال فرماتا هل تياري وڃي کر ماں اچا تھو پر گال ہکڑی یاد رکھ جا ماں جیسی تئی نہ اچا تیسی تی اٹو نہ پچائے جا ائی ماں جیسی تئی نہ اچا تیسی تی بوڑ چلھ تو نہ لاہ جا چڑھیو پیو جے اٹو گوہے رکھ جا ماں اچا تو پو کم شروع کر جا حاضر سائیں زال اساں ونی گال کئی مائی ڈاڈا گھر جا ہار سنگار کرے بسترا بنائے اٹو تیار کیو آ بوڑ بجا دا دیگڑی میں پیو آ محبوب کے چیو ای تے 4 مانو وٹھی آ مولی محمد یعقوب مکھے چیو سائیں فرید آباد میں جلسو کرنو آ دا حاضر تاریخ جو سے دنم جیسے مانو آن جا 4 ودیک نہ آن جا جے کار میں ماپو ایکڑو ڈرائیور 3 بیا ماں وری سے 3 جے بجا چین جے بجا آندائی 3 ایکڑو تو فقیر تھکل آ جو کو کھائے کچھ کو نہ تو شریعت جو قانون آ اسلام جو قانون آ عالمن کا پوچھو تے کہ دعوت چین جڑن کے آ تے 5 کے وجن جائز کونے مانی چین جی ہوندی نہ سہی چھجنا وہاری دو مانی کھٹندی تے گھر دھنی لجی تھی پوندو اسلام میں جائز کونے جے کنے کہ وٹھی اچبو تو مالک کا اجازت وٹھ بھی صحیح بے خبر نہ کہ وٹھی اچا محبوب کے دی کہ بلا تو 4-5 ڄणا اچو شریعت جو مالک نبی صحیح مانی گھنی آ 2 سیر جو 3-4 سیر گوشت بس 4-5 مانو صحیح اور جا حاضر جب حضرت جابر پٹھی نہیں تو نبی پاک فرماયો او جنگ دے میدان وارو 1500 صحابی بیٹھا لبیک یا رسول اللہ پان فرمائن تھا ہلو 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 تواں جی دعوت جابر کیا ماں محمد سا گجی ہلی جابر جی دعوت میں شریک تھو دعوت گھنن کے پان سائیں گھنا وٹھیو 1500 مانو 1500 بوٹی بھی کان تھی بکر میں 1500 گرا بھی کون تھی دا 2 سیرن جون جے میں حضرت جابر پانجا تھام تار کرے ویٹھو آ بوڑ ردھو پیو آ پر کنی محبوب چو نہ لاہ جا اوڈو اٹو گتھو پیو آ نہ پچائے جا حبیب پانجے لشکر سا وچھو اچے تو پیو جمل پان ویجھا آیا گھر دھنی بار بیٹھو انتظار کندو آ تے مہمان کم نٿا چل جابر جو ڈٹھو تے حیران تھیو حبیب اگیا اچے تو پویا 1500 صحابی وچھو تو اچے پیو گھبرائے جی ویو تے مجھے ہک تے گھر میں ویہن جی اتری جائے کانے تام ایترو کونے ماں چیو 4 سائیں تے 1000 کا مٿے وٹھی آیو آ تکڑو تکڑو زال کے چی ہو تے نہار ماں دل بر کے چیو تے تھوڑا ہاں سجو راج وٹھی دو جئی مائی جو ایمان مضبوط آ پانجے مرس کے تی چے گھبرا نہ چے چھو بھلا چے وہی ان کو کھلائے گا جو ان کو ساتھ لایا ہے
جابر تو دعوت ڈنی ہی چین مانن کے تو چین جی مانی ٹھاہی آ تنجو ودیک کم کونے ॼन کے مصطفیٰ وٹھی آयो आ जेको वठी आयो आ सो पाण ई खाराईंदो हैं जेको वठी आयो आ सो पाण ई खाराईंदो हदीस पाक में अचे थो जमल महबूब पहुता सभिनी खे ॿाहिरों घर जे विहारियो पर जाबिर जी क़िबला जल्दी कर हंडी बोड़ जी खणी आ हंडी बोड़ जी खणी आयो पाण ढक लाहे छा कयूं छा कयो बाबा लुआब विधऊं अटो खणी आ अटो खणी आयो पाण अटे खे साम्हूं करे उन्हीं में भी लुआब कजो पाण फरमाइनि था हाणे बोड़ कढंदो वञ मानी खे अटे खे ढके छॾ चाणो पटींदो वञ मानी पचाईंदो वञ चार चार विहारींदो वञ बोड़ ढव ते खाराईंदो वञ टोला ठहंदा वञनि हज़रत जाबिर सोचे ख़ुदा जो कसम आ असां 1500 माण्हुनि खे खाराए ढव करायो न अटो खुटो न बोड़ खुटो या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह जागो था महबूबन करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी ज़ात बाबरकात आखिर में ताम वापरायो हज़रत जाबिर तो चे मूंखे ख़ुदा जी ज़ात जो कसम आ रब शाहिदा मां जो खणी हंडी उथलाया तो ओई बोड़ सां भरी पई आ ऐं वरी जो अटो उथलाया तो ओई जे थाल भरियल हो तो भरियो पियो आ ऐं होॾो साबल गोश्त खाई खाई हॾनि जा ढेर करे छॾिया अल्लामा जलालुद्दीन सूती ख़साइसुल कुबरा में लिखियो आ त नबी से फरमासे हॾा औरते कर हॾा जमल महबूब जे आॾो कई त पाण मानी खाई हथ धोई पाण बाजे फारग थिया हथनि धोइण जा छंडा हॾनि चयो त साॻियो बकर कन छंडे उथी बीही रहियो बकर भी बीठो आ अटो भी पयो आ देगड़ो भरियो पियो हाणे मूंखे सच ॿुधा जाते गोश्त छाजो आ ॻाल्हायो चओ बा छाजो आ बकर जो आ न बकर त बीठो आ छाजो बकर हे जेको पेट में वियो हो काॾे वियो हे अटे सां थाल भरे पियो काॾे वियो ओ मुंहिंजा दाइन जे यारो इंसान जो अकुल आजिज़ आ इंसान खे ताक़त नाहे अल्लाह पाक जी ज़ात बाबरकात फरमाए त मौजूज़ो इनखे चइबो आहे जंहिंजे यारो इंसान जी कुवत आजिज़ हुजे पर अल्लाह जो नबी करे ॾेखारे इनखे मौजूज़ो चइबो आहे मां सोणे इब्राहिम खलीलुल्लाह जी ॻाल्हि पे कई जेको मुंहिंजे सोणे नबीअ जो ॾाढो सही आहे पर ॾाॾनि जो ॾाढो आहे अल्लाह पाक नबी करीम खे उन जे ख़ानदान मां मोकिलियो आहे उहो इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो चे कैफ़ तुह्यिल मौता ओ मुंहिंजा मौला मूंखे ॾे ख़बर त तूं मुआ कीअं जीआरींदो मुआ कीअं जीआरींदो अल्लाह ताला क़ाल अवलम तुमिन क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी अल्लाह जो नबी फरमाए तो मौला मूंखे पकत आहे यकीन भी आहे भरवसो भी आहे ईमान भी आहे अक़ीदो भी आहे ख़बर भी आहे त तूं मुआ जीआरींदो तोखे ताक़त आहे या अल्लाह अल्लाह ताला फरमाए तो पूछो थो चवीं त कीअं जीआरींदो चवे तो वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी मौला दिल थी चवे त ॾिसां अखियुनि सां पोइ मुंहिंजे दिल खे वधीक इत्मीनान अची वेंदो दिल खे वधीक इत्मीनान थींदो अक़ीदो त आहे पर करे ॾेखार त अञा दिल खे वधीक तसल्ली थिए अल्लाह सी फरमास हाणे तो मांखे चयो आहे त मुआ कीअं जीआरींदे कंहिंखे चयो थी मां अल्लाह खे चयो थी कंहिंखे चयो थी मां अल्लाह खे तो चयो आहे रब थो फरमाए त तो मूं अल्लाह खे चयो आहे त कीअं जीआरींदो आहे पर इब्राहिम मां रब तो हो ताक़त वारो आहे जो तुंहिंजे हथां बि जीआराए सघां थो फखुज़ अर्बातम मिन अत्तय्र मां रब करीम तो के हुकुम तो कया तो 4 पखी वठी आ कबूतर वठी आ गिज वठी आ गेरो वठी आ मोर वठी आ फरसुरहुल मां रब जी ज़ात बाबरकात तो के हुकुम तो फरमाया ने चैनी पखिन के ज़िब्या कर चैनी के ज़िब्या करण खां बाद में जो मुंझू हिकड़े पासे रखो ऐं चैनी जे गोश्त के हॾनि सूधो
کھمبن سودھو آندن سودھو پیرن سودھو چمبن سودھو کیمو کرے کٹے چینی جو گوشت گڈے کتر کرے ملائے چھڑ منڈیوں کڑے پاسے رکھی جائے پوچھا کیا اللہ تعالیٰ جی ذات بابرکات رشاہ فرمائے تو ان کھان بعد میں ان گوشت کے پان میں چینی پکھن جے گوشت کے پان میں ملائے وری ان جا چار حصہ کر ہکڑو حصو ہیڈے رکھو ہکڑو ہیڈے بیو ہیڈے اب ہانے جڑی چارئی کٹ جی سٹ جی پان میں گڈجی ویا ہانے وری جے چار ڈھیریوں ٹھیوں سچ ٻڌائے ته چینی میں چینی ڈھیرن میں ہر ایک ڈھیری میں چینی پکھن جو گوشت آهي یا نہ آهي آهي نہ صحیح چار حصہ تو پر ہن چینی میں ہکڑی ہکڑی ڈھیری میں چینی پکھن جو گوشت اللہ تعالیٰ فرمائے تو ثم ادعوهم يأتينك سعيا او مجھا پیارا ابراہیم پوءِ ان کي جبل جي مٿان رکھجا ہڪڙي کي هڪڙي جبل تي هڪڙي ٻي حصے کي ٻي جبل تي ٽين ڍيري کي ٽين جبل تي چوٿين ڍيري کي چوٿين جبل تي پري پري رکھی جبلن جي مٿان هڪڙي تون بيهي رهو تون منڊي کڻندو وڃ مور جی کھنی ہتھ میں جھل جھلن کھا پوءِ چئو او مور جا گوشت اڈلی آ ہلی آ پوءِ ڏس ته مان رب تنهنجي ئي چوڻ سان ڪيئن ٿو جياريان ابراهيم عليه السلام مور جي منڊي کھنی کرے سب کيو آ منهنجا پیارا دوست اللہ جو قرآن فرمائے تو دیر کان ٿي آ چيني جبلن تا چيني ڍيرن مان اهي گوشت جا زرڙا زرڙا کمبن جا زرڙا زرڙا نهن جا زرڙا زرڙا ہڈن جا زرڙا زرڙا جيڪي بھی مور جا اهي اڏاڻا ۽ پاڻ ۾ اچي گڏا گڏجن سان يڪدم مور ٺهي ويو پر منڊي نبي جي هٿ ۾ آ بنا منڊي جي اڏامندو اچي منڊي کي لڳو آ ته جيرو ٿي ويو ॿियो पखी टियों पखी चौथो पखी चारई पखी देर न थी हिकिड़े ई टाइम ते ज़िंदा थी आ अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात फरमाए तो इब्राहिम नबी तूं तो कीअं मुआद जियारींदो हो मां त मुआद जियारींदो हो पर जे पंहिंजे नबी इब्राहिम खे ताक़त ॾियां त सॾु करे त इब्राहिम नबी जे सॾ सां बि मोह जहिड़ो थी पवंदो आहे इहो छा आहे चो अल्लाह जे नबी जो ॾाढे जो अल्लाह जे नबी जो छाजे करे मोजज़ो जो इन जे आॾो इंसान जो अकुलो चओ आजिज़ा इंसान जो अकुलो आजिज़ा जंहिंजे आॾो इंसान जो अकुल आजिज़ उनखे मोजज़ो चइबो आहे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खे अल्लाह ताला मोजज़ो ॾिनो हथो हथनि जहिड़ो हीअं रुगो बगल में विझे रब चयसि कढ ॿाहिरि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हीअं जो ॿाहिरि कढे त अॻ में हथ ॿाहिरि जो कढे त सिज खां वधीक रोशन जहान ॾिसे पियो मुल्क में रोशनी ख़ुदा ताला जे नबी खे वरी जेकॾहिं रोशनी ख़तम करणी आहे त वरी बगल में विझे वरी जो बगल में विझे त वरी से रोशनी ख़तम अल्लाह ताला जी ज़ात बाबरकात जे प्यारे नबी के अल्लाह ताला फरमाए वमा तिलका बियमीनिक या मूसा मूसा दे ख़बर में छा आई अल्लाह खे इल्मु आहे कोन्हे ॾाढे ॿुधायो अबा मां जेकर तव्हांखे चवां अबा हे छा आहे तव्हां चवंदो यार मुल साहब अलाए छो थो पुछे ख़बर कान्हे अलाए सांगड़ में जग हूंदा आहिनि अलाए कोन हूंदा असां को थो पुछे छा आहे अल्लाह ताला जल जलालहु मन वालो मूसा अलैहिस्सलाम जे हथ में लठा पुछे पियो वमा तिलका बियमीनिक या मूसा है मूसा हथ में छा आहे अल्लाह खे इल्मु आहे या कोन्हे पोइ पुछे छो थो पुछे माना बेख़बर थी पियो न पुछण सां बेख़बरी साबित कान थींदी आहे अल्लाह ताला जो नबी फरमातो है या असाया अतवक्कउ अलैहा वाहुशु बिहा अला गनमी वली फीहा मारिब उखरा ऐ मौला तो के गाना तो के खबरा सब जानी तो ये हज़रत थिया इन ते टेक ॾींदो आहियां इन सां पापड़ छाणींदो आहियां इन सां धन खे वराईंदो आहियां इन मां ॿिया बि कम वठंदो आहियां अल्लाह ताला फरमातो अलक़ असाका ऐ प्यारा मूसा पुछो मां इन जे करे त तूं पाण इकरार कर त लठिया जी मता ड्रिलो पवई लठ थी न हाओ मौला लठिया उछलीस भला ज़मीन ते अल्लाह जे नबी है जो खणी ज़मीन ते लठ फिटी कई त नाग बणजी वियो वॾो इज़्तिहा
فرعون دے آرو مقابلے تے آئے ہوا، فرعون جادوگر وٹھی آئے ہوا۔ فرعون چھاپیو کرے جو جادوگرن جے زور تے نوڑی اچھلائے تا نانگ تھی ونن، موجادہ ہی جو بھتر متھے اچھلان تا میہوں تو وسے، سجو گوٹھ نوڑن سا بھرے چجیں، نانگن سا بھرے چجیں۔ اللہ تعالیٰ دے نبی جو لٹھ پھٹی کئی تا جیتریوں بھی جادوگرن جو نوڑیوں سب لٹھ جے پیٹ میں، کہاں جے پیٹ میں ڈاڈے گالا کہاں جے پیٹ میں زور سا گالا پچھندو سا ایکڑو مسئلو چوکن جے پیٹ میں لٹھ شاجی آ چو کاٹ جی، نوڑی شاجی آ چو وان جی، نوڑی شاجی آ لٹھ شاجی بئی جنسوں جدا جدا۔ ملا تو کے چندو آبا نور ہو دپو کھادھیں کیم پہ چندان نور ہوتا کھادھیں کیے پہ نور کھائیں دو کونے نبی سے کھائیں دا نور ہو تبو کیے پہ کھادھیں ماں تو کا پچھا تو اللہ پاک جل جلالو منوارو جے نبی لٹھ پھٹی کیا تا نور کھائی ہوئی اللہ پاک جی ذات بابرکات حکم فرما ہانے وری لٹھ کے ہاتھ جو ہانے اگ میں تا ناگوا گھمدی پئی وتے نور سب کھائی جی اللہ پاک جے نبی کے حکم تو ہاتھ وج وری جو ہاتھ وجے تے لٹھ لٹھن جوڑی نوڑی لبئی گانا نوڑیوں کانے بھی جہانے لٹھ کے وڈھو تو بندر نوڑی کانے سے ای ظاہر پٹتے جے کو ڈھیرو نورن جو سب غائب تھی وہ کانے بھی معلوم تو تو اللہ دے نبی دے لٹھ جو موجزو آ چو اللہ دے نبی دے ڈاڑے چو اللہ دے نبی دے لٹھ جو موجزو آ اکل آجزا تو جو دماغ ملا کم کو نہ کندو اللہ پاک جل جلالو منوارو جے ذات بابرکات جے نبی جے ہتھ واری لٹھ موجزے سا نوڑیوں کھائی سگندی آ تو مجھو محمد عربی اسا کے سکھان جے لا موجزے تو رتام بکھائی دکھاری دو آ انہی میں محبوب جی ذات بابرکات جی نورانیت میں فرق کو نہیں دو مجھے محبوب پاک علیہ السلام جی نورانیت جے کاہے سا مجھے حبیب پاک علیہ السلام جی بشری سا گڈا محبوب کے ابو بیا اما بیا خاندان بیا دادن بیا انہی لحاظ سا بشر تھی آئے ہوا یقیناً بشر آئے پر خدا جو قسمہ تو جہڑو نہ منہ جہڑو نہ محمد بشرا تا نوری بشرا چاو چاو محمد بشرا پر نوری بشرا ایڑو نوری بشرا جو خدا جو قسمہ مصطفیٰ حلے تو تا محبوب کے پاچھو کونے کو چاو سبحان اللہ تو کہ ہکڑو ویلو مانی کان ملے تو گھر جا ٹھکر بھنی چٹ کندو آ کھول بخاری شریف رسول اللہ جی حدیث پاکا ٹرے ٹرے ڈیہ چار چار ڈیہ اما عائشہ صدیقہ مومنن جی ماں چوندیا تا مہینن جا مہینہ گزری ویندا ہا مصطفیٰ نہ کو کھائندا ہا نہ کو پیاندا ہا صحابہ کرام چوندا ہے یا رسول اللہ تواں کے رات جو بھی روزو آ ڈیہ جو بھی روزو آ اساں بھی بھلا تواں واگ روزہ رات ڈیہ رکھو نہ کو کھاؤ نہ کو پیو پر اساں تے بڈھاڑ نہ کھا پوی بے حال تھی تا وجو سائیں کے تے پرواہ ہی کانے کا مہینن جا مہینہ وصال جا روزہ رکھنا ہو تواں جو نہ کھان ڈسدا ہو نہ پیو ڈسدا ہو یا رسول اللہ سا کے تو ان بھوک لگے تھی پئی پان فرمائن تا ایکم مثلی انا ابیت عند ربی ہو یطعمنی ویسقینی اوہا ماں کے رواج کو ماں محمد کریم جہڑو ہجے ماں تا رات رب وٹ گزاری دو ہاں رب مکھے کھارائی دو بیا پیاری دو بیا ابا کلندر کے منیندہ ہو بٹائی صاحب کے روزے دھڑی رحمت اللہ علیہ کے ہاں سبنی کے منیندہ ہو نا غوث بہاولحق ملتان وارے کے حضرت پیرن جی پیر عبد القادر جیلانی کے سبنی کے منو تھا نا یہ سب اللہ جا بانا جو اللہ جا ڈاڈے جو اللہ جا ولی ہے یہ نہ صحیح اللہ تبارک و تعالی ان پانجے بانن کے نوازیو آ ان پانجے بانن کے اللہ تعالی نوازیو آ رب جی ذات بابرکات ان کے شرف و شان عزت مان ڈنو آ انہی جے کرے نہ تکو تو جڑا مو جڑا بلک اللہ تعالیٰ نے کہ شرف شان انہی دے کرے ڈنو آ جو ان اللہ جی عبادت کرے رب کے ایڑو ریجھایو خدا جو قسمہ توا سبنی کے خبرہ روزے دھڑی جا مرید ہو ہکڑا روزے دھڑی جا مرید ہکڑا روزے دھڑی جے اولاد جا مرید سبنی کے خبرہ
تو محمد راشد ॼमे اما جے جھولی میں اچے اما سا عباس توں بیڑی تے نہ پی بلی دے اترے پاسے وارا انہاں دے پاسے ویٹھو بھی ساموں سگریٹ ویٹھو تو پیئے یا سٹھی گال لائے بدھن بھی قرآن آئے ہوا اتھو موالن سا ویلو سگریٹ نہ پیئندا تو صبح جو ٹورو ہی کو نہیں دل چوے سو تو مفتی صاحب کلا کو کھن گل آئے تے سے سگریٹ پیا تک من خلاص گائی تھے تو وجا وونن دے ہلیو قرآن محتے گھمائی کچھ اج تو حیا کر قرآن جی محفل میں بیٹھو آ تو دعا گھروں تو ونی ایڈے تو بھلی سوٹا ہنے سے اج لاڑکانے میں بیٹھا سے اخبار گھرائی سے اخبار آئی پڑھی سے لکھیو پیو تیرے لاڑ جے پاسے ماتلی الا ٹنڈے الا ہار ڈے الا کاتے میرپور خاص دے موالن مقابلو کیو آ کیڑو مقابلو چنجے کو سلفیوں گھڑیوں پیے ایکڑو موالی سبن کے 60 سلفیوں پی مقابلے میں مارے ہوئے کہیں 50 پیتیوں کہیں 45 کہیں 30 پو ڈئی وٹھی بیٹھا ہی کو مرس ہن بھاؤ جوڑو 60 پیو کھوڑا بس ناراض نہ تھجو باہر ہو مڑئی کچھ ادب سکھو یار ادب سکھو تہاں نہ سکھندو تو پو کیر سکھندو کدے سکھندو دوستو عزیزو محمد راشد رحمت اللہ تعالی علیہ اما جی جھولی میں آیو آ جاولا اما بسم اللہ کرے کھیر تھی پیارے رمضان جو مہینو آ اما جو کھیر نہ تو وٹھے دوستو عزیزو مسلمان بھائرو اما کے فکر تھی پیو سید محمد بقا رحمت اللہ علیہ کے چئی او محمد بقا ہی تو جو فرزند جاؤ وا کھیر نہ تو پیے تو جو مرشدہ مخدوم محمد اسماعیل پرالے شریف وارو انہی کا دعا وٹھی آ ان کا دعا کرائے آ تے ننڈے کے پیارے پانی دعا جو متا کا نظر ہو جے متا کو پاچھو ہو جے کا ڈال ہو جے کھیرڑو پیے کاتے پرانی درگاہ کاتے پرالو شریف 8 میل پند کرے جری ہوتے حضرت محمد راشد رحمت اللہ علیہ جو بابو پیر سی محمد بقا پوتو آ مخدوم صاحب کے جیسے پٹڑو جاؤ آ کھیر لتھو پیے دعا لا آیو آیا اللہ جے ولی کھلی چیو آ او محمد بقا محمد راشد کے پھینے داغے ساک تعویذ جی کا ضرورت کانے کہا واپس موٹی ون شام تھی دی ملا باغ دی دو پانی محمد راشد کھیر پیندو شام تھی بھی بھیج پاگارا شام تھی بھی مول صاحب باغلی اللہ اکبر سجلت ہو اما جو کھیر پیارا تو ننڈے معصوم بار کھیر پیانا شروع کر دینو دنیا ڈٹھو رات جو کھیر پیندو آ ڈیہ جو کھیر نہ پیندو آ کہیں بدھا